ngibambe la mbona bakhonisa uma ushubile ngemanje yabona manje bese ngidiza nemoto kanje bro hayi ushubile ngempela phela ngoba ngithe ngisehla kuthi bathi ngiseyipholo ayibona le blue isinawo nisana manje uphetho kanje ungazombona ayabona abantu basho ngathi ngisabambe kana ngathi uphetho kwa imoto kwayi ngomka yabe akushubile ke manje ngisabona manje sengisaba ngisho kwakulanda nejacket kodwa ngiyabona ukuthi la igama lalo wesibili ayiphatho shisa babonanga ukuthi umashaka no bazomkhipha ungani bayazi nobe bamba uphetho uzomkhipha lo sona inkinga leyo ke phetho yabo angiphuthume manje ngoba sengicabanga ukhanda bese ngicabanga ngiyungayo manje angiphuthume kaphetho ufiwa ndo ngicabanga manje ukuthatha le ungalezi kujabula ngeke phela bafungi yiya usedlile yami mina yami usedlile manje ngithatha senza ngoFebruary bangibamba ngoJune January February March April May June indlela yayishube ngayo bafo ngoba ngayo ukuthi ngoba bengibamba ngoJune nje bahleli phansi ba relaxile ekhaya ufuna uthuli bangifuna kabi ngale ndlela ukuthi yonke indawo ukudayiswa kuyona ama drugs bapho yo bashiya khala bashiya khala ngoba kwayi mina ngizima ngihleli ngihlala nomuntu oselokushini imashaba wena mashaba nisashona nje phela awusakhona nisashona sazizona sewashona nginaye bafethu ngiyaphila konje brand ngiyujabula kabi ngamazi so ungaphinde nje elokushini awukahlemi wami le ndawo engayo ngibheka ngizene elokushini sanje my bruna laba befuplaza elokushini omashaba ababili bathathu yabo omunye nje uyimerchant omunye imina akekho umunye ngimkhumbula mina mashaba so kuyazi makhulunywa ngomashaba uzokhulunywa ngami yebo ithi indaba khona bafu la kuno bra wami uthi uPeter lo phezi lo umakhe uthwephu ngasekwakheni yabo wenza yonke into built-in plumbing building konke nje konke nje ehlangene nokwakha nje ngendlela ansonto ngakhona yabo so ngoba naye sifema nama drugs akayena ihlobo egangeni kodwa siyakwazi ukuthi ngoba umuntu omakhe amathuluzi uhleze nawo inawo yonke inhlobo yamathuluzi so masitinte ithuluzi ePeter ngibole mhlambe mahlafuni kwala mfundo kodwa ufuna uzosebenza ngibona ukuthi yabo kanjalo na ngene kanjalo umjide nje ukukhulumela yona awuthi nje futhi asibhema naye konke sikwenza naye nje so cisha botanga wethu kodwa noma emdala kunami nje ngikhulumele ngami ngoba ukhulile so ngalelo langa lelo ngangisi mina ngifuna ukuya kondawo emlazi kuthiwa ise lindo kuhle manje mangiright mangizomenshina namagama endawo mention amagama endawo ngawo mention amagama abantu abangabasengcupheni okay so yena lo first lo senzenjani kubona igama lakhe mangingangani buphuna kakhulu so lo first lo ngithini kena kunendawo la efuka utshotsha khona ama air condition yabo so lama air condition lawo sina ngobuka ngoba indlela soyebolte ngayo soyebolte phansi naphezulu mina fanele kwakho ngiqaqe uphi ngiqaqela ngizathu ngoba la ngaphezulu vele asengafasiwe futhi lesenza ngingakwazi ukuthi ngisebenzise izandla ukuthi angithanda uma ngithethe thatha isikhathi eside nomsindo so ngifuna ezibahleli nje kahle ngifuna ngithole ipanelo lapha ipanelo zakhona ubani u15 no13 kodwa nguma ukuthi ipanelo njalo kanjani ngifuna ngithole ngi15 nje ngingabijama i-shifting ke Peter ngibone i-shifting ntambama phezulu khona ufike ungena kanje athi ayimshana nami ngibona umbiza ngomshana athi ayimshana nami khule ungasabushaya so hamba nawe ngiyamazi ke mekwathi uhamba naye so tengayazi ayeze so esisho nje kukhona abantu ehleni nabo ezithi nayo nami yakwazi ke roundini ayibona ngathi hayi akayi lapha ayikho iflop ufethu athi ayimshana mushaya sintambama kuze mina uzongilandela uzolanda into ezifunayo ngaleso sikhathi leso benginale inkinga yelo shedding so abantu bebebhikisha kakhulu yabo bebhala imigwaqo benzani futhi ngifuna ku weekend lo langa nele ayi ngizingafika lapho kuPeter akekho la endlini yakhe ngivule endlini yakhe uPeter kasi kubo umgwaqo oneted end of ukuthi ipave yini tiyela bese kububhuqo yabo mase kukhona indlela encane nje ngoba kubukula ngaphezulu like mangihlela ngizazi emgwaqweni hawu nangu Peter mangimbona kumnyama la yabo mangimbuka usemotweni uvele ngewindi uyabona lo uvele ngewindi ngaphakathi ngisho naye isho ukukhuluma
mhlambe neclient lakhe lokwakha kodwa ufuna yomakhela yona or something bese ngimela nje kude ngimbuke yabo umemqama ngibume emqamama ngibuke le pizza hayi kodwa manje indlela enza ngayo hayi ngiyakhombisa yabona umuntu hayi umuntu akhuluma naye la ubhizi nje konke futhi konke ayenza ula moto yabo ukuthi vele kubo bakhule baba amagitsa bakhe abaningi betshontsha imoto benza ngithi mhlambe it's one of the cars mhlambe etshontshiwe mhlambe konke ayikhiphayo ngoba nayo ngoba ngisho ukuthi uma wenza izinto eziningi badweba benza kodwa nje benza ba creative kahle kahle into enonjalo yabo nje mina mhlambe konke ayikhiphayo la moto nani imoto etshontshiwe noma mhlambe kuthiwa akayikhuthuze or something or person lefunda lama lamathosho yabo bese ngishaya kwena mina pizzo yabo lona sa shana masala uyazi ngisingange lo yabo lonke shana masala nesini bese ngiyalunguza kule moto hayibo hey nangu umuntu ulele uyahonqa ufile fi shuthi yabona ukuthi ngoba nginembhikishi la emgaqweni kuvala umgwaqo khona namaphoyisa shuthi lo bedaka ujala kakhulu yabo ngokuthi manje indlela yokuhamba isavalekile ivulwa indlela wathi asungipake la izobhilekisa kancane wabula collapse walala shiso wow wathatha ubuthongo walala nje waquleka ne straight away yabo so yini blackout into kanjalo yabo le ndawo usequleka umuntu akhonelala phela mina ngimazi mina lo muntu lo isikhathi esiningi bese ngikhuluma nje kakhulu ayisekwini yabo le so elokushini ngiyangiba sengiyoganga yabo likhamba idlale uma kuthanda ngihambe nemali yabo lona ngifike idlele imali yami bese ngiyayibini bese ngibona imali yami siyabheda yabo so elokushini ngibhesi kakhulu kanjalo yabo uma ngikhulele emgaqweni nasejele yabo okay inkinga phethu hayi nami umuntu udaka utshwala lo ulele kanje manje ngicabangani la hayi futhi noma yini soyidla ukuthi umuntu ungajwayele vele nawo ukwenza amacala ngabaza nento ayenzayo yabo okay manje ngiyabuka la lapha khona imoto kunomuso la ikhona ngibukho umuso ngala ikholeni la icele kunabafana abancane abaningi abafuna amapapa imitsangu abadla amazene yonke lento lo yabo abafuna kodwa nje bala ngasekhaya yabo bese ngimna pizza usho mfethu ngoba futhi wenza lento le phela labafana bakho laba ngekube ngesitho lesisenkingeni bazi ngikhala mina lengitshena futhi yabo yesisitho nje bafuthi senkingeni la vele athi hayi bethu abashana bami yazi nje abashana bami laba phimashaba basikuleke nginake if ushona nje la ikiflopa letha la ifoni ngithathe ifoni so lo muntu indlela lele ngayo fethu ulele ngi-steering driver bheke ngakwi passenger seat so ngoba le ngakwi passenger seat isandla sakhe yabosha sigcine ethi don't hand brake uyabo sasisandla sakhe sahlamba sakhathala salala mina into engicabangayo angisiboni isiphila lapha isandla sakhe lo muntu lo futhi ngoba ebhekele angikwazi ukungena ngesewindini la driver ngoba riff lo mangena ngesewindini la driver la ngibambe mhlawumbe or something uyebo lona noma mhlawumbe uphethe isibhamu ngala yabona so nje iningi possibility ukuthi ngaba ngitho lisensenkingeni angcono ngimngene asisicabheni se-passenger seat yabo manje ngapha ngichikile ngale vele ngiphethe ifoni before ngisangala ngakina ngidriver ngimkhanyise ngefoni mayabona emehlweni ngifuna ukuphila nje ifoni emehlweni ngibona lo muntu ufile ngempela ayufila ngempela ngoba ngophela ukubona ukuthi isandla sakho uyakwazi ukushaya phasi kwembondo kodwa mase ngisondeze mina kuba khona lo ukuthi hayibo so manje ngasondeza ke naye lo muntu ngize ngishaya impela dum nje ulele impela ethi nayi ade siyamunca ke la angijikile ngale mpela so manje into engifuna ngilwela ukuthi ngifuna ukuba 100% sure ukuthi lo muntu ulele ngoba ngifuna mistake hayibona nje ngifuna iphutha la yabo lonto kuma sengithema ngikhanyisa le moto nakhe hey na amafoni awuthuwa wela amafoni lesinto zamanje azinawo i-ash ukuthi .ash ifaka imali or ino yonke into iba la duze kwegear embrake yabo lo lesijali sakhona lesi kinga manje isandla sakhe ngoba ayinami yabo cha insizwa yona le yakwabe uyabo engangoba ukuthi ngempela mangavuka mangasivuke ngacatha uyabo and futhi ungenze ukuthi nokuqhumayo kukhona la uyayibona lona manje kingami angikuboni mangisi ngiyamgijima lo muntu ngempela kukhona uyayibona lona yona into esuse story ngempela hayi mangisi ngiyamchaza lo muntu la ngimoda nalo unamanga uma manje ngimngene ngeposition ukuthi vele ngobelele ubheke kwi-passenger seat ngibona ngase phinga kwi-passenger seat nami yonke into enzakalayo ngizokwazi ukumbona ngisho hefifiyela usayi lo abalele lo ukuthi uyayibona lona ngempela nami manje kingami ngilahla ukuthi ngibhizi ngingena afukabakaba la ngiwini ngivula isicaba ngitshe mina phela izokhala ama-alarm hayi ngimotivate la ubona ngihlanye kakhulu hawu ayikhavisha nami ukuvula isicaba mina ngihlale phakathi ngene ngihlale phakathi-ke manje sekhaya sengisekhaya ngikhululekile yabo phela uphethe issues labafana laba abana stress abana story yabo intwana zakhe vele lezi she's anything enzakalayo uzokwazi ukukhuluma naso wena yeah like inkinga lapho yakuzwa Mashaba
baba yebo kwashuka laphana utshela my bro hey ayi ngene ngihlale kwami kubi kwami la ngimnayipritha wento ufuna uyigade ngoba lo muntu kube la asimazi ukuthi ulaleleni asimazi futhi kwayena so ongenzeka uma ukuthi khona abalindile ngaqhamuka imoto noma inini so nje wena la uma khona ubambe position sekufuna manje kube striker defender yonke into nje sekunizwe yimi ngokuvele ngiyazi mase kimi naye akenza ukuthi ayi unehlobo le yayibona engafuni noma masokuze icala engafuni ukuba ukufaka input kakhulu yabona ukuthi konke ukwenza ngani uyithethelela uzoqhamuka ukuthi hayi mina ngenza ukuthi hayi mina ngenza yabo akafuni ukuqhama kakhulu necaleni yabona ngizelani bana nesingaka kusona akwazi ukuhlonipheka emphakathini yonke lento le okay flop hayi ngihlala phansi namwe eziqala ngiyabona kuleli side lakhe le ndawo ngisho lehlala izinto lezi namafoni awu2 kahle kahle le moto le Uber le uyabo umnikazi wale Uber le ipolice la metro uyabo lo nto bese ngema ngisilayo lokhu nyaneni hey nayi mfana kahlana imali lapho thatha imali mhlambe la ku 50 something rand ifake ephaketheni ithi ngiyapitela unathi efuna uqala la ngangiqala lapho ngiyaqala ngigcina ithiwa ngikhumbula igama layo kodwa hayi ngoba u2 uyabo kodwa icokuje ube lezi wile la gama la njengoba amagama la ugqoka amabhuno okhakhi obani cat ungathi ukhona impela caterpillar ngikhethe khona ufuna ukuthi uyikhethe angiqale nje ukuyibona mina lapho ndana mama uyibuka nje icover khona nje irapper yabona ngiyazi yakubona uqinisele yabona angiqale nje ukuyibona lapho wabona ufuna ukuchazela ngqo ikhethe eblack and orange yabo la ifoni ngithi mina mhlambe lezi zemoto le uma navigator stididwe yabona lo phezulu icishiwe le fonde okay yena ngayibona asendeni shima ngengana fihlela yena ke manje ke lo ontshotshana naye le ontshotshana naye phela vele le yena phela ngeke ngenze icala mina ngenzele yena icala yabona yena uyihlalele imadodo sinawana impilo yakho bafuna nathi sikhule kanjalo nje phela ukuthi kuya ngokuthi wenzeni eround ngeke uliholele nje ukuthi wena ubukhona nani uyabona nabafowethu nje lethini ngikhule kunjalo nje phela ngeke uholele around ukhathele ukuthi wena uzothi ubukhona wenzani ikateni wathi sidumbu sinamapakethe awu6 ibhlungu lakhe uphethe ubhaka lo muntu lo unothi ngitshezo ibusigadele emgaqweni sengumsebenzi wakho manje ufica umuntu ayisebenza hayibo angithi ngimthatha ngokey faka izandla emapaketheni wena cha ukhonto wenza ukuthi noma sesijahwa exactly my bro angathi umuntu nange ngibamba inkunzi akasho naba bengi uyayibona into na phela engathi nangu eTshotsha naba beTshotsha like cats FR on manje uhlwaza ngizolele final phase masindi ngayiphaketheni ngithi ngizithole isikhwama lesemantombazane khona izifama ezincane nje ngaye nenthambende uyabona awuthatha isikhwama sizivula usinefoni ifoni leni pouch kule pouch mali kwakhona u2 clip kodwa singangaboni 200 rand ngiyetshemne mhlambe u50 rand ubone usobona into ngovalo yavala la kwesa hey mangithi lesandla sangelile le17 lo face hey ulayithile uyabo yabo lesandla sange lesi ngiyathi gcina idonseni break wase ya collapse uphethe isibhamu uyayibona ukuthi uNkulunkulu mfethu uphethe isibhamu uyabo ngiqala vele ngithuka ngibo isibhamu lesi siphethe manje lesi siphethe ngazo ayabona ukuthi hayi kahle isona sesihleli phezulu ngesandla yabona into akasasiphethe isona sesiphethe yena manje wabuyisele lo ulele lo muntu kahle uphethwe isibhamu yena uphethwe isibhamu manje yabo ngalendlela ukuthi bafo ushisa kube ngempela bengena ngala ngasewindini kuna something mhlawumbe ayizwayo yabo ngempela bengabalula ukuthi avula ngibambe nje hasho ibhadi uyayibona lo nto fence sethi kuwenze ngenze kahle ngangena ngakuyipassenger la ngikwazi ukubona khona yonke movement yakhe uyabo hibu ipipe phela leli lazi empilweni yami lapha phela ngifuna ngamacala ngiwenzile ibhamu ngitholile ukuthi ngibe singakazi sifike isande sami ngisina cha lesi ngiyasatha sifanye yabo nje ngisiphathe nje bengayifuni kabi eduze kwami le nto nani benginyanya ngisaba kabi isibhamu bonke into masitholile phezulu awusikisibo xabonike le hayi sibambe amacala emini sibambe amacala yebo hayi mina ngiyasatha pa hayi rice ubona kanjani sihlale kanjani kodwa leyalanga ngayibona ku desperate uyayibona ngoba mfethu emhlabeni mfethu ngiyibona ukuthi desperate bona ngithona le 5 leli engidingala nami ukuthi cha elami leli ngitholwe mina uyayibona into accuse wami lo zisho kumina avele lo mfethu ngoba ngisimanje ngiyamazi bese qinisa phanda ngalo le nto ngeke kayenzeli ukuthi uyayibona lo ngoba ngiyazi ayenzelise nje mfethu yena
ugxile ekwakheni ama-piece job, insimbi yabo ngoba yakhaphela uyazi ukuba uthi uphumile yabo, kodwa nje umuntu nje ogxile nje ukwenza into eqondile. So manje thina sini sikukhotheni yabo nje ukukhothi, so manje sikuvukile nje bhalidi ivukela ngisi-2 man nalo accuse wamfila ngasemizini kale kathi la ngiyi-1 man share kule nto le yabo leyo nto nje uselele this job Shokwena isho kimi nje isho ngqo mfethu isithathe isibhamu lesi ngi-FR manje ngiyaqhubeka ngiyabhidela la phinde ngivusa imali ngo-450 yabo FR ke lo mali leyo yabo. Hayi nepitso igcwele manje mfethu sidala kanjani athi asidadamene ngishana nami yabo anampela sidadama mfethu imali la usuclipha qhamuka nomshana wakhe lapho kuthiwa ngombize ekhaya yabo qhamuka umshana wakhe lapho mfethu qhamuka umshana wakhe na athini shithi umshana kufanele singidalele something ukuze singajampiswa yabo. Okay I give love vele icala sesilenzile yabo mase kuwicala selinjalo nami sengifuma noma ineqayisho okay la masha kufanele sikhiphe noma u2 clipper yabo lona sengela bafana itsanga kuhoya umancika amazeni kuze nje yabo. Hayi kanti yidofu sabantu abantu sibasesimeze abantu abangenangane abangenanto umuntu omdala okukhona okubonile nokwaziyo hayi bo uzoyithatha inyana hayi uzoyithatha inyana ngempela ama bro hayi bo uzoyithatha ngempela uzoyithatha inyana ngempela phela wami ngidlala ngempela yakuzwa mashaba awumadoda ekudala ifake we my bro ngiyabuthala umzini la okay sesemakhanda mase siqala sishawa ama-arrosta ke manje same time ke manje umuntu athi ngenkinga engagula angaqalekile ngenalutho kade funa ukuyibhemela qala ke ingqaleke iyabuya ke manje sayibo phela sesiphethe amacala siphethe imali siphethe amafunda fanele kuyothenga amanje okubhema before kuyothenga fanele kuyodayisa yabo sinyukhona icourage lapha ngasekhathi useCaltex yabo lo dayisa ngoba ngihlala kabhina ke emlaza ngasigebe ekhonda ngasigebe ngenze isinyuku seCaltex zamudayisa nifunde ayilifunde nami ngilasi ngidawo ngama-drugs mfethu ngisakhumbuni ukuba hayi abantu sebengishaya sebengibuza ukuthi ifoni sayidayisaphi lento esasiyibanga nabo ukuthi angisazi ifoni yadayiswaphi uyayibona mfethu yini bufeki ngoba phela abantu bengibamba nabafisa ngishawa mfethu base bazibonga kuyonke into phela iphithe ngizibamba no mfethu ukayeqe indaba mfethu abunda ngoba ngiyeqana mfethu so ngiphinde ngibuyele kuyona ngilande kahle ukuthi istory vele ususazi yabo ngoba ngiseqawusi ngengaya yabo mfethu sidana mas sidayisa le phone ngoba ngitshela angisasayidayisa kodwa nje kumizona sayidayisa le phone le mfethu sahamba sesothenga izansi sinike lofana upitso iclipper sambe nabo futhi sesihamba seseground kundawo isikhonto selindelane sesifuna ukubona lesibhamu leso qale lalela bafethu phela pitso isibhamu lesi isibhamu asinamngani asinakuthembana ngizona mfethu mina nawe nje sikhulume nje thina nawe sibabili phezulu sesisaba namagrudge amambi kabi ngale ndlela ukuthi sacishe sabulalana yabo ngokuthi wena mfethu mdala kunami mina mfethu beflop kakhulu ngintwana wabuye understand kodwa manje ngeke ngithi mina lonto leyo mfethu isiphelile uyayibona lo mfethu kuyaba khona ukuthi ngelinye ilanga uyongivusela amaqhubisa ngangakwenza kuwena how much more sekunika isibhamu ubuke lesibhamu sesiphethe uyayibona hayi angithi keep cassette da ibo gcina mpu mangithi top hayibo qatha ngichwane mina ke mfethu awusibukeke mfethu uqhawe wentenza ikasethi uyayibona wena buka isibhamu nama ngifuna ukusibona exchange kanjalo ngifuna iphutha my bro wamanye mfethu isibhamu lesi bafo asithembani kalento le mfethu yabo hayi give mina impela mase ngifuna ukusibona nami angenza sikaqhumisa manje ngithi preacher lento le mfethu into eshaya isho kodwa akafa ikasela akafa ngeklafu isho yabo hayi iyaqhafaza yashaya impela yabo ukuthi nayi ke mfethu awuthi ngifake ngishane ngetop ngishane noma u1 nje lo wale top le manje asho into azana manje asidinge besicafini no mfethu so ushaya lo one lo kuthi nayo ikhaza kunelimtshela mfethu athi awusoshaya lo one lo eyisosemuva mhlawumbe isitofu sesijampini bezwe ukuthi hayibo ngopintenzeke manje nawe seqhuma isibhamu ngala izansi yabo lo mfethu shila abantu bakephi bangalaka izansi mabeza ngala izansi bahlangane nathi bese kuba khona lo kweri yabo lo akimna okay ayike ukuthi hayi khona singifuna nje ukuqhumisa nje mina ngeqani yami yabo ayifake le gazi le plaqa yabo hayi manje ngashaya le nto vele ngibuke hayibo kwenza kanjani manje isibhamu lesi mfethu izingidashaya no vele ngibuke kanti inkinga yini ukhishwe yini trigger
noma ihema sho lo muntu lo wabo ngani ngisobuthothe noma wawenza kanjani noma wayicabanga ukuthi kusangase kenzeka noma yini futhi uyazazi ukuthi uyisidawo uyisidawo sho wakhipha ihema ihema isephaketheni lakhe ucabanga kwami yabo ngoba ngase ngithola ifoni ngathola le mali ngo-4 clipper nokudliwayo amafoni awuthi ikhethi sigcwele amasende lapho kulo zinto ngithola lesibhamu lezi angizange bengisafunisha ukuthi ngimvusayo manje ngimgoqula ngibona ukuthi uwalethe ukhona ngisho ukuthi ngimgoqula angizothola uwalethe ngoba ngangisangamphendula impela ngimphendule mfonxa ngizange ngisho ebhuthini ukubona ebhuthini sikhonani ngahle ngisokuthi hawu wemana nasesibhamu kwahlukana nokuhlupheka wemfluence madai kanti uqala ukuhlupheka akuhlupheka ngempela engathi bana kuqala ukuhlupheka my bro mfethu and futhi bafo ngisekwenzile amacala mfethu sengijahiwe amaphoyisa sengishayiwe abantu ukuthi angazi ngibe nebhalo kushawa i-forum abantu aba-100 yabona kodwa abona ngincamela ukuthi ngasibangcola abantu abanjalo ngoba manje babekushaya bakushaya bonke kanye bakubanga ukushaya manje sokugcina usheka na kwendaweni e-wrong ugcine usheshe uqule kula manje abantu abawu-6-7 bayinkinga hayi bayinkinga my bro hayi bayinkinga kwamanje babekushaya banikizana ugap yabo banikizana nesikhathi yayibona ngathi banesikhathi sonke sakhe umancane baba awufune nje ukuyitika nje ngawe nje yedwa yebo banikizana ithuba naye ukina thayi ungamshaya ikhala manje besheshe quleka hayi ngifuna nje nje yebo bayinkinga abantu abanjalo manje bakuthuba ngempela bafo hayi ngivumile please so benginalelo bhadele ukushaya abantu abacishiwe bekanjani yabo kodwa abantu more than 10-15 hayi ngiyazi yonke le la mfethu samthenga lama drugs lawa mnandi ayisi manje sisamba akiwisha ngale luthi yini manje inkinga la kahle ngabe sasingakatholi ukuthi kuphuma ihema la ngoba phela sengiyazi manje yayibona bona ngesikhathi ngoba ngitshisa isibhamu ngangigcina kwakuyinto engigcina ukuthi ngithathe ngesiphume roundini yesona lento nobe hayi macala yabona ngangasifuni eduze kwami wayesokuqala isana ngezinye hayi la ngifuyile so manje into eninga-understanding esibhamu yabo hayi mfethu yini manje safety pin mangehlisa iyehla kamnandi mangikhipha usafe siyaphuma usafe lezi zinto ezibaleni fanele ukuzazi yabona nginganako fana mkhona into engifanga ngiyayidonsa la khona ngiyabona cha konke ngekho la yabona ihema yekho kodwa shuthi indlela esidalwe ngaso ngoba khona vele ezinye ibhame ngathi siyasibi la ngitshe mina shuthi ezinye kodwa idloga amento ingamnaye ma hayi kodwa shuthi kunjalo aso still safety pin lokunjana bese bayihlisa ingiyashaya vele ivele ithule beqine itrick yakho la beqine yaqina safety pin my bad beqine le nayo unayo inkinga yabo kodwa still kunjalo phezi emqondweni wami nje phezulu nginesibhamu i-desperado yabo noma inini nabo la yabo into esikhandela mfimanje makusuka umsindo la yabo lonto amaduzulu bonke beza ngomqondo ukuthi abantu baphethe isibhamu nabo beza nebhamu baziqongqisa sinabo nebangqongqisa ngoba besibhamu sisilinga phela hayi sayashisana yabona nisiyakwenza into ongayona yabona mina yabo nje ngikhuluma ngamafoni nje futhi ngisesaqala ngale ndaba le ngikhulule ngumuntu waqondile ngumzalwane nginceke ngisindisiwe yabona kodwa ngisimanga kwazi imali inkinga amalahleka lapho nje kwazi imali ila lahleka khona inkinga okay ayikho flop la sibuya manje sibele ngoba sakaPeter lesi siyobhema icala silenzephi ngoba ngisho ukuthi ukuthi indlela lezi nje encane nje icala silenze la singena khona yabo la singena khona egate ngale ukuthi manje yawo sibuso ku distance ukuthi kodwa umuntu eyiqondisa nje phase indawo encane ngasho ukuthi almost maybe 50 meters away wayibona nto phethe cala silenze khona ayi manje saqhamuka phethe ayibo la moto besikwazi ukuyibona sisekhaya ekhaya lami ngoba kama ngisekhaya kaPeter kuyabonakala kuphezulu yabo nala le moto bepaka khona kuyabonakala amase sabusela le moto ayisekho lapha nayo ke inkinga ayiyaqala ke incanca la moto ayisekho lapha uphela umuntu obuloduma nje wahamba uyayibona ukuthi esebonisa mafuna akawasekho isibhamu saka plus ngiyakubona isibhamu saka Metrolis yabo isibhamu samaphoyisa nje ukukhuluma kusazi bakuningi la yabo okwesinala bafana abancane laba ngiyojabula musi sithe sihamba babe behamba ngokuthi abafana abancane ngempela ke phethu yabo nje bafana abancane bayinkinga nje phethu ngoba yona bona bo comments cause ali konke lento
ngoba wena kube bahamba my-bro Yeah. ngabe nje story phela asibanga khona ayibona ngabe story asibanga manje ngokuthi okay ungadaka utshwala yabo Yeah. izinto ungayikhumbuli kodwa ngeke ukhohle ukuthi ngithe ngifika la ngapaka imoto la khona bakona iqhuqaba labatete belapha noma ungasikhumbuli into kuyingane kodwa bengineqhuqaba kuloya muzi Yeah. yabo manje imuzi usho kuloya muzi bekunabafana ade bekhona ongenza ukuthi umuntu wenze lento le umuntu usuka lapha yana ngizama so noma kungasekho umuntu kuloya muzi kodwa anything eyenzakalayo usuyakhona ngoba uyofuna ukubuza abantu ade bela iminyango yabo so Thini bashonile? thini ngabo bashonile so mhlawumbe umfana noma mama lekhaya sayibo bekunganjani kade zehlalele ayibizwe ngeke ukuthi ayibonanga umuntu ade yabo emotweni yakhe cha mhlawumbe kwenza into ecishiwe kanjalo yabo kodwa zenze engakahambi sayisakhona bese ngiyacanga ukwazi sekufika bheka ingqayo phela ukuthi isibhamu sephoyisa lezi wafika ingqanswa layilanda abafana we hayi abantu ade belaphana uPetro igama lakhe lalamba kakhulu eqaleni ngoba phela ingakubo laphana ngisabo hayi mina nje mfethu elami igama lazi la ngena ngoba sekubanjwe yena uyabo khona kuyashiya ukuthi abantu abawu2 kodwa Petro yabo lonto ngoba phela mina abafana bangibonanga amqhamanga bangibonanga ngasuka la ngisuka khona ngaya kubo ngasuka kubo ngamphitha emgwaqweni emotweni yayibona ufike emgwaqweni senze icala sicaleni setha sothenga sesiyabuya ke manje senje singena ngephasisi leli akasigebengu isiphumela ngale hayibo ayina lapha abantu bayiqhuqaba nje phezulu yabona nayi nale moto phezulu sibhenga la ngithina yabona isibani tikidwa lolu daba lo hayibo lo hayi awunanga upitsa shayisa la ha ayo inkinga ngisalele ngemuva yabo imanje ngomele mswa pitsa yabo so kimi la elami igama libalwa yayibona kakhulu kupitsa lapha la lesibhamu lesingifake phi kulesikoma sentombazane besinefoni ngitholile yayibona So inja manje uphethe itasi. ngisinqadu plus ngigqoka ijacket evula uzip yayibona ngivula uzip ngobeka la yayibona isenza Uzosethe ukhipha into yakho. yebo la ngicabanga khona ukuthi khona ngiyayitshenza vena udaka utshwala lo moto lo konke lokhu sengigrizina manje ngesixoxa ngisayo obviously ngoba edaka utshwala bengeka zathi hayi ke noma kuthiwa ngiyaskipha bengeka hayi ngadubuli ihema yikho lapho nawe sengathi ukuthi ayibona ngiyaproduce lapha bahlala lapha yabo hayi sifaye phitha bayayibona badlule mina yabona phawi hey so ngisho badlule phitha hayi akhuluma ngizofisa ingqami ingqonqo phela ishubile wayibona lonto phitha ngoba lofana lo angasekhaya uthini kulo fethu khaya makhaya masho fethu were phoqozela labantu were yabona fethu ngizokwazi ukuthi ngisabelele kubona fethu yabona ngisibungazi ukuthi isigebengu lesi yabona nje yabo izinkulumo njalo fethu umngane umozi angazi lutho mina fethu ngifikile ngalungu zambothulele umuntu ngazambela yabo ayikuba ukuthi bafakhana nje kanjalo nesiqhubeka sinyuke fethu lentwana isho izigijimize ngitsini izipitso fethu ngiyacela phela fethu kani manje bafuna nje ipayipi wayibona bafuna ipayipi basanya labantu bafuna ipayipi okay ayikho iflow phophetha ngoba nami ngiyabona icala bafika gacane ngiyabona and futhi mina my-bro ngendlela engiyona futhi angiwa nenhlobo yesichangchwange yabona ithi ngiyakwazi uku-understand okay yabona la ngathi kuzosiza impela ukuthi lento le siyibuyisele emuva makufanele ibuyiselwe emuva yabona kodwa manje naye main problem ubani uzoyibuyisela emuva nayibona manje inkinga la isekhona manje waphela ngoba nginyuka mina iphithe ngifica ngimlapha kube ngimlapha kwesakhe ngime ku pavement ngibuka lapha into enza lapha ezansi ivile lentwana le senizoyibonela uyabo kahle nomuntu ngala ecane ibhizinzani ama phone call kodwa ama phone call ophili bakho obhala obrakash bakhe la uyabo awu business esemashaba iladabo uhlaza my twin fethu hayi sesigayi masho mina athi asesigayi masho mina phela ubala lona bafuna sesigayi masho so sibuyisele akafuni awu nayi inkinga sibuyisele baningi phezulu usasibuyisele mina hayibo isibuyisele mina phela abantu ba-mention igama lakho so ba-mention igama lakho nefethu hamba uyikhiphe kule nto yayibona and simthambi kahle kahle ngitshela iqiniso bro mfethu lento ithiwa lena yabona into esenzela lento ithiwa icala-ke yini my bro yabo mfethu khona ukwazi ukuthi ukubuyisela kwakho lesibhambu lesi uzomele ukhiphe nalezinye izinto exactly bafo shizo ayithatha icala uyalivuma ukuthi uyalazi unesile uyayibona lento oqani ifuna sesidayisile uyabo nathi imazisi kasinayo ama-drugs manje masibuyisela isibhambu lesi uma ucanga umnikazi awuzovumisa and ngoba bafuna ngibuyisela isibhambu sami hayi amafuna imali yiphi ngitshelele mina ukuthi khona ezinye izinto eseyilahlekile vele ngoba idaka utshwala kanje khona ezinye izinto vele seyilahlekile already
esingasazi thina uyayibona le nto noma iproof ezoqhamuka manje base kuthola ukuthi siyithatha amafoni akhe nesibhamu sakhe so ithatha phela lezo zinto lezo sisaba ngale nto leyo mfethu okay iflow babo manje sikhuluma lutho fanele simisele emuva naye the best thing mfethu ngoba labantu bena basangasidukula umuntu wasebaningi isibhamu sakhe azisibuyise CMs yebo lo nto khipha ngamathwano ngiyadala mina hayi bangalokho makasafundisha ukusiphatha ke manje asasifundishe phize kwakhe hayi usomuyisela kanjani phoba please bami face bongeza ishiye naphansi mfana lapho ama-drugs zami la ngiphi asephaketheni la awakhe asejakethini yabo ijakhethi akushisi nayo ngesikhathi sixoxa uyigcine eyibeke phansi yabo lo nto naphethe bese sivumelana ukuthi face azini face la sabhemela kwala endlini yakho uyabona sobhemela kwenye ishafu yami ngilala la ngisho kodwa ikhalithe segarage kunenindlu engemuva ehlathi indlu main switch yabo main switch le yamanzi nginepipe enkulu nje lokhu nje manje yabo la manje songathi siyilinda uyakwazi ukuthi ungene nje umhlale kuyona ulale kamnandi awu kina phese siyalapha endaweni yami siyobhemela bona ngoba manje sithi hleli lakini khathembe iqapha labantu iqabazi isiphethe isibhama bro ngeke bazibeze kamnandi yabona athi ayike flop so manje yesikwazi ukuphuma yasifoqa mfana sami ngimjondolo ke manje try Nike flop ke phese yabo ngoba sama la siphethe isibhama MC ke manje inhlamvu zila kumina Python akhohle iqosha ijacket sakhe lena le daka bese nalama drugs akhe lawo hayi skule siphumele emgaqweni sengiqhabe singena ubhuqwe nje mfethu hayi my bro azi ngezwe emva kwami khala ngeqhalaza emuva ayibo manje ubone ebusuku awuboni kahle usinhlobo nemoto ezayo mayiza ngobright kodwa uyabona ukuthi hayi bafo la moto leza laphana hayi ukuthi futhi igijima nje izodlula ngoba phela sina la sikhona umgwaqo uthi yabo sina sesengenile la indlela driveway driveway phana indawo ground enkulu so open space enkulu bese kwelezi indlela ezincane ezizulu eshona phansi ngemjondolo yabona sina sanda nje ngena nje la sisanyuka ngoba siqhamuka sinyuka nje nayeza so mayiza sobona ngani sayiselection ukuthi ijike so manje asikwazi ukuthi singalinda into engakajiki ngoba obvious neqhamukiza kuthini izoqhamukiza isingene uyayibona and at the same time futhi la sizwile labantu babo kuyafona impela kana amafunda kuyaringa ngapha nangabe kodwa kunabo kusazana nqaba yabantu abaseza ke abasazozwala le ndaba le uyabona manje asani masungiyibona abanye babo yini na uyabona hayi akekho abuso omunye wegroup fethu hayi fahlo uthi masimale la mina singiphethe mina isibhamu bale indlela yami bale pisa bale indlela yakho ngithi hayi khona lemjondolo angithi ngiyezwa lapha phezulu pregnant mhlawumbe ngizokuvulika icaba ivaleka hayi kuthula ke uyabona lo day hayi ngize ngifike komunye umuzi lapha ngifike komunye umuzi la ngime emva kwesicapha yabo hayi sengisemva kwesicapha nale phambi kwesicapha kodwa ngaphandle ngifuli uyabona lo day ngifuna ukuzwa ukuthi azikho mhlawumbe izigi engizwayo ngale balento engena direction engayazi ukuthi uyabona la ngiphethe isibhamu yona inkinga yami manje sengihlanya kakhulu ngiphethe isibhamu Ngadubulanga. Ngesingadubuli phela ke. Wena mfowethu wamsahlangisana bro. Manje umuntu engene ukuthi ngihlanya kakhulu esangempela sinamaxhwane silayishile sifuloaded. Inkinga nje bese into engayazi yini esingaqhumi. Bayabona ongenze ukuthi mhlawumbe Oliver Desandini njenge staff ukwe staff asiqinile isijama. Uthi ungasana ke vele sisho. Uyayibona lo nto mfowethu nami ngqona ngiduma lokuthi hayi mhlawumbe lo anytime nje phezulu sosho. Uyayibona so ibhizinisi bami mina la. Hayi ngifole lo muzi lo mfethu. Yawuma ngiyaqhaqhazela imali lalela izigi la khipha cassette ngiyaloda la uyabona. Hey lo muzi lo shisa umuntu akona mangicanga uyizili izigi siqhamuke ngena necekeni ufuthi wazi siyaphela la. Uyayibona lo mfethu. Shisa njani? Avula isicapha lesi sasekitchen angakhanyisi ngaphandle cishe ngaphandle nginokubhizinisi ndeke phansi yayisha isicapha isinethe sesikhafa ugesi efuna ukubona ukuthi yini aseyibona leceni ngaphandle sizabona indoda ibhizi yalayesha abuzanga naye elangeni isicapha sisibhale nje okay ucisha awe yena into yaphinde nginika amandla kakhulu wena uthi ha kunindawo egogo kuyona kanje hey lo muntu uvula isicapha abala sifana ngokushesha we ngiphethe isibhamu la ngempela mfethu hayi yabona into ngayisha iqala ukubhena kunema nefusa ngibele khona emgaqweni wena
Ngoba ngisho kufika phela wabe kodwa washuba kule ndaba mhlawumbe yona phela futhi engagcina phela kuyiyona esoxoxa ngayo ngoba babo kwashuba my bro angifuni udlala ngakho ngoba ngitshela ukuthi nginyuke ngibona uqaqwe na nginyuke ngifuna ukubona lezi siyakuhlanganisa lesibhamu ngishiza isona phela manje ngisiphethe kanje uyabona sembona la nolunguza ngewendi mayibona plus hayi bona mhlawumbe ngigqoke nganje bese nathi ngingcolile ngiyabona lezi liphala ya ubona lezi liphala le yabo lazi ma kufanele ukushini la TV yabo ya ukuthi singoba nje umbona ngingcole nje kanje mina vele tena izingcela nje ngoba sengisuke ngawo na phela nginomuntu odayiselayo yabo tesi uyangwisa amaphoyisa afika lapha eMaskandi ashisela impahla kwagcina kusha nesitafu sami sokudayisa yabo lo sakwazi ukuthi ngodla le shelter manje le shelter kuhlela ngemali so iyona into engizigcina senginje yabo lo manje ngisampompa kafa ngiqala iphansi manje yabo ngizama ukuhlanganisa imali stock ngikwazi sengingubo yonke lento le kodwa ke asikho lapho kwamanje yebo wezalo lami ngitshela ukuthi bafo ngathi yabona impela athengeka awumuntu amashaba ngiyakutshela ngiyibonakala labane usiduma hlahla ngikho buza nje inkabe menthi usiduma lesike saba nayo la we my put ukuthi bafo ngiyiwa la ngifuna ukubona nginenkinga nokubona laba abanijwayelayo manje nginenkinga ukuthi amanzi ngiyabathi ngiphuza amanzi ngizabula ngikhingi nje indlela engayikhoni kahle uphuza icabanga ngisho njalo na nginyuke phela nampela kumele ngiqhamuke ngibhayi futhi kanye phela yabona ngokuqhamuka le moto le same moto that isikhuthuza phela yabona isibhakini shuthi seyifika la dozen blow ayibona wabheka ezansi yabo wangokuthi kwakuthi phela baphuma emotweni ngoba nami ngizwini impela kazi sibale sibeza ukuthi ayehosha impela uba uma kwabo ngilethe ngizoyicapha nje asemovini ayangenzeka lento leyo manje ngiyafika la ayinayo le moto le isamile le ibheka izansi kuthula ke impela into engiyibonayo khanya kwefoni yabona mbizo phela babiza abantu bakhe babiza lo muntu leyo wona nje futhi manje iyangishayisa sayabona manje usazozinqwaba yabantu usazondiza ibhano impela ngoba phela nalabashana bala ngasekhaya bayazi ngithi uPetho ubhemapi yonke lento lena uyabona lo phese kahle umuntu ofuna la ufuna kuPetho hayi mina nje sowuphapha nje into lezayo nje lokhohla wenyuwa nebhamu lendani ngabe ngishiya kwa lapho ngikwaPetho lakhona ngiyahamba nephela ngoba lento ingqondo njani yazi abegcinisa ahama nazi yini ngihlalele la ngokuziqinisa ngina negama lami yabo kodwa osinawane babheda umshiyeto nje ngamshiya hayibo uyadlala wena ngamshiya hayibo la mfethu inali model bese ngiyehla uphike uPetho ke manje ke naye ubaleke wayaphi hayi into ngisifima kuyona ika James nendawo ika James lapho ngasekhaya kuyona yabo baze ngikhali ngibheka ka James bese ngimthatha siyalathi siyakhona hayi ngempela futhi ngizinise ngojanje phela bese ibhama ngithi uthi ngishaya noma uthu nje mfethu uthi ngicasena lesibhama yasiqhungani manje ngishaya noma uthu nje ukuthi ngitshela uPetho ukuthi wefethu sengikhona ngala ungakuphi wena yabona lonto hayi phestile nene stele nifaka rap la hayi ngizithula le ngivele ngibuka bangikhipha ikasa esefethu khipha la top le ngibhaqa iyashaya yabona manje into engisusayo nomsawo mangekho hlamvu la mangekho top emile mfethu yazi iyashaya kamnandi kanje yashaya yabo kodwa mawukhona itop hayi ivele ithule ngibuka kodwa khona inkinga khona la kodwa ke uma ngathola umuntu osazi kahle isibhamisa futhi ngimthola la ngiyakhona ka James yabo khona isikhothi nami Bethu ubeshaya imoto yabona isibhamini bakhule ngaso yabona iqoba komu edume usisibonga ngafuna usisho kodwa nje yazazi isibonga ikwenza zawuthaya eziyingozi uthi umkhise obani ocaba uyazi lo bani hayi isibhamini ngibona khona omncane mawuzimbuza ngesibhama ngiyakuthatha kudala into kanjalo ngizokubuza nalo Fendo ayina ngempela ngiyafika lapha nawu Bethu yethu Bethu sithiwa nje Bethu we achaza istory ibudana naye ngibalekile ngenza nana wala okay asibheme la sesabhema la kufindisa ngeke asambenda Bethu asambenda Bethu yabo uma showcase Bethu yabo bayeza la abantu yabona yonke ngoba singene ngomtshondele yakade bazosho bashana ukuthi yabo ngoba balapha kojudge yabona sambenda Bethu asawuthi ayisini mshanami bona ngasekhaya ukuthi manje la siyangakhona manje yebazi bacaba ukuthi sise garage ngimngona ngeke wazi le ndawo
babe sihlale khona egarage bese sibhemele iphele le yami yabo ingqondo abuthi amanye mshanyana phela ngishiya ijacket phansi enethusa hey la le phone isin personally phone ediskanyisa ngayo yabo le phone ediskanyisa ngayo abani yalo mshana ngoba lethu lokunjani ngayibo lonto lo sesalile ngoba sibale sesenzana buya amacala ke manje sesalile oyigcinisweni labantu yabo asibapheni imali yokuthi bangasijamphisi sayikhipha lo mali leyo njalo sekumele abasipimpa manje ayingabuye mina phela yabona into engikutshela yona ngeprofess ngalabashana bakho lapho uthe wona skipini 150 pesos usiphe labashana laba bese u-100 ngabhawu kwabhuti wakho lo 50 rand sasenge labashana insango nani ukuze abashana basabasilethu bahlule bakwenzele lawo la manje semasimbeni ukahle kahle ukuthi ngila ngayo ngitshela khona ngqwami la futhi kahle kahle awusisemasimbi usemasimbeni yabona ngoba wena athi igama lakhe lifunile mina nje imfeso uphapha nje uqhungu imfeso azazi mshana mgqisi yazi kanjani bese hame la bila thina yabona into phezulu uthatha ijacket lana enalezi izinto lezi usawushiya nale ukunya nale phone yakhe mfana yasekhaya nawo uqinisile ngosimenze kanjalo yabo iphu isho sengiphuma la na igarage lami mina ukumbhoha yabo ekhaya ama sister akhona ngisa nokungikhipha ukuzobona ekhaya makudayisa ukudla lokwakhona ophaya obani hayi makuphela namhlanje kusasa makusakhona ababisakudayisa bezobona yeah so bangikhiphe yabo plus kanjalo ukuthi befuna ukuba faka igqumeni bangikhiphe wona phezulu ngikhiphe so be fresh yabona ngeke kanti ngiyaqhamuka izivuna ukuphuza amanzi hawu nawo plus umgqomo yaphuma la sister yabona hawu njaba osala nawo plus kwakho ayo niqhaba ayophaya bani nawo uNkulunkulu amangisize sister uphaya bangaka ishaya igcwala ubhaka lento sengizayishaya igcwala ubhaka bafuna ukuthi ngiphumele emgaqweni yilokhu njana i-4 yayibona lento phethe i-calls ikhumbula nje umuntu yabhala ngathi i-calls yayibona ngengaleso sikhathi mfethu uNkulunkulu mkhulu bra wami mfethu uNkulunkulu mkhulu mfethu sila emasendeni yabo uma sila emasendeni nje mfethu uyazi ukuthi mina ngesingami ngitshela ukuthi ngizimbozile kanti cha mfethu azi sivelile kodwa sivele nje kancane yayibona ishina baba abanakanga ukube basibona ukuthi hayibo awuzomphetha isibhano babe ngitshela mhlambe nami kodwa babe ngeke bayitshela nguphi ngoba ngiyazi ukuthi umuntu abafuna umuntu one-dread yabona into ekuphethe ubani one-dread whatever bona bayamazi into abafunayo so noma bengayibona lento kumina angakusa ngazi kwakuzokwenzakala phela kodwa nje ngabona abayibonanga la lapho ngina phela yabo akusa ngazi into kwakuzokwenzakala ngoba bayibona hayi phela hayi sele moto la wehlukindi la ndoze la yabona wonke dawoshi yamazi uphethe uphethe yabo pizza ube konke sangiphike ephina ube konke sisayazini angaphiki ukuthi ngiyamazi uphethe ngoba ongenzeka ukuthi la emotweni ngemuva khona oyedwa labashana yabo mhlawumbe uhamba nalabantu labo oshintsha unango mashaba anibuze nimashaba mhlawumbe mashaba uyamazi uphethe so manje mina sengizothi uphethe angimazi ukuthi ubani loyo shuthi khona ebalekayo konke ngibalekelayo manje mhlawumbe baxela ngimina labo mhlawumbe yabona kanti malume awuphethe awuphethe ngiyamazi lo ne-trade mshana manje mina hayi ngazi kahle malume umuphethe ngamsela manje ngivele ngichaze kubo mina kubo nje mawetha la ujika usanje la ubona abantu abawuthi badotshiwa baphemayo athi hayi akekho kubo nje manje ayikho indawo singamsela kule ngoba ngithanga nawo ngigcina ukuthi ngigcine imini yabo lonto ngigcine imini nje yantambama yawa bengakazi ngibone manje athi awugame shana manje shaya kodwa beyahamba ayibe ngiphiwa mama ngibambe la mbona bakhonisa uma ushubile ngemanje yabona manje bese ngidiza nemoto kanje bapro hayi ushubila ngempela phela ngoba ngithe ngisehla kuthi bathi ntseyiphola ayibona le blue isinawo lisana amazi uphethe kanje ungazombona hayi yabona abantu basho ngazi ngisabambe kana ngisathatha uphethe kwayi moto kwayi kwami yabe we akushubile ke manje bese ngone manje sengisaba ngisho kwakulana nejacket kodwa ngiyabona izina igama lalo wesibili ayiphatho shisa babona ukuthi umashaba no bazomkhipha ungani bayazi noma bebamba uphethe uzomkhipha leyo ona inkinga leyo ke phela yabo angiphuthume manje ngoba sengicanga ukhanda sengicanga ngiyungayo manje angiphuthume kaphethe ufiwa ndo ngicanga manje ukuthatha le ungalesi kujabula ngeke phela bafungiye kusedlele yami mina kusedlele manje uthatha lapha nejacket yakhe manje ngisatha yona ngimshiya la ngimshiya khona ngiya khaya amaphepha nje hamba mina manje ngisabheka emuva hamba kakhulu my bro hayi ngempela bese ngithatha leyo ngwane wethu khala amaphepha ngithi ayo yamanje ngiyakaphi oyindawo singamashaba la kodayisa khona ibongo yeah ikhale khona sebe 2 days wona hayi
yabo wathi khona 2 days nje because sengumuntu manje ophuma ngomnyama uma ngiye esikhothini baxoxa abantu bayuse insimbi yakho hayi khona hayi khona hayi khona ukuthi futhi ngisakhuluma ngayo le ngikhuluma ngayo nje bese ile mali ngiphethe yabo lo yabo bese imali la u40 khipha nodliwayo nalo 2 khipha lo kube yini ona le ungale ngiphethe nale thiki le so nami into engenza ngiyacabanga ngoba nje msaliphela ngesonto selokishini before ngibaleke yabo lo time okay shuthi ngesikhathi mina ngihleli la elokishini lapho le ngibaleka ngenzani kwethu inkulumo engakasho ukuthi kufunakala umashaba nepethu mina ngikaxela ngokuthini hayi isikhathi sesifika lapha endlini ebusuku ngokuthi ngithi wabaleka endlini yakhe wamele la shibathi befika lapho ephela lapho khona befika khona eqala befulela kwangento kuwo babefika bafoka ameshethe lapha khona hayi amadoda hayi bethu hayi yathethwa inyane wabashindo abafika mnandi bafika ngento embi phuka ingane zabantu hey yabona into hayi phuka ingane zabantu ngempela ufuna abantu ufuna uPethu uyabo ngivena ndawo uqala bafika kona ukuthi asifuna uPethu kanje izolo ubusuku kwenze kanje maye nabantu bayasho khona umuntu ahamba nayo maye inkinga lo muntu ahamba naye abamazi bathi why ubehamba nomashaba umashaba futhi uPethu nje ufisa kakangile usho kenza uma abo manje ngokathi mina manje bese wenzeni okangise ngemphresi yabo lezinela abantu abadala bathi mashaba ubani mashaba ilo wesibini ubehamba naye yabo phela simphiso siyamazi uPethu wenza kanje uyasebenza kanje ubhethayo lo hamba naye lo hamba naye usamdenja ngoba uyena sisomenzise lento le kodwa phinde ikhuluma ithini umuntu omdala kangaka enziswe intwana into ebhedayo sithi vele bebembu babili yebo lo ya imani somthola lapha ngisitshenda ukuthi ubani simthola lapha ngishinduko kona la akudlalo so asami sibabheka manje la elokishini la mina sinopena ubamba lento ijumpini abhaleka yipi ice cream unethu sephela spring uyabona unomfowethu la kaPethu kulimgaqweni la ngezansi uPethu nayo oyimafia khona isiphingo yabo hlala khona la wami ngirana kusemuva yabo shithi uPethu ucashe lapha ngakuyena ngisabona ayi lokhu iqhuma indukulo kusola la bayekubani yonke amameshito la imlaza nePethu abangayicabanga uyabona into yaziwa nje besiyobheka khona abafiki futhi kamnandi mabefikile my bro into ebuhlungile yonke abafiki nje kamnandi bekho nje nje umashaba ukufika lezo phela uPethu ukufika la ezo phela laba bazofika khona shithi niyabazi umuntu kabi ayengene leyo ukuthi kwazi wafika umkhondo ukuthi uPethu ngazi ukuthi usekuphi usesiphingo yebo lo abefika esiphingo ababulala abantu ngento kuze kuzwele kulo ohlala lo wala ngasekhaya udayisa isiphingo udayisa ama drugs khona esiphingo and futhi uyena wenze njani ongicashisa uPethu yebo lo ngiyaphoqa manje akamkhipha uPethu ngoba nje amaphoyisa asebenza kabi ufika amaphoyisa semini sekuseni semini isebusuku seyintatha akuphunyula kukho uyenza bafuka ngoba nje uphumula kukho akukho uphumula kufunakala uPethu umashaba hayi bafunga nje qhumindo lo sho azagcina emkhiphile uPethu ukuthi hayi uPethu nawo yabo ngoma ngizithola uPethu bamkhipha for 3 days bampanic pizza angikaze ngimbone bafuka kodwa yabona azi ngicala ngayo phela swani bafo yonke joint yomzimba joint la kuhlangana khona ithambo nifethi wakuphukile ucanga umuntu onjalo bese engenze lutho engenze lutho yena lo akizwana kodwa niyabona sengiyasho phela how much more mina ke mfethu yabo ngoba ngicabanga amaphuka abantu abangenzile icala abangahlangana abangazefa khona wama promotion so kwakuphuka ingane zabantu la ifaka ukhonkolo nga1 nga2 ngayibona meke nje kwakolika ukuthi wena uyamasi ikhethi bafo mfethu yabona inama bro ngoba ngitshela khona sekhaya mfethu yabona uma ngitshela ukuthi makuphuke ingane zabantu engenzile icala ngiyacabanga mina ngisaxoxela njalo la ngitho ye bakhonkile abantu bakhonkiwe abantu ngisasa lokushini lo mzuzu ngaleso dance bese yabo angimangisangizane ukuthi bani imali ngisanayo ngisacashe komunye ibra wami abune ibra wami lo mfethu cashe umuntu abangeke bacabanga ukuthi ngikuyena yabo ngizivele nginemali mina yena ephuma yothenga yabo yena wenzani mina nje ngihleli ispam sakho ngathi uyazi bafo ikwayini akazi ukuthi ngiphethe isibhaka ngifuna umuntu wayini akazi ukuthi ngiphethe isibhaka
bafo ngixayela kuyena mhlawumbe for almost 4 days yabo. Bayazi umuhle ukuphila wakho futhi usakhona imali esinyaziwayo yabo. Manje waqala yapha imali ayi nezinto zaqala zajiyo. So qala utshela lokuthi la ekhaya manje basebafuna abantu ubonisa wahle la sifuna indlela manje ukuthi uqashwe manje ngoba imali yami isiphelele phela. Usumthwalo. Usungumthwalo manje yabo. Kanti akade uqomba ushini bese ipipe saphetha le phone iCats. Yabona hayi iCats nayi kusavonisa la hayi iCats uyayibona ngoba ikhona. Ngibona ukuthi sekunamdayisa le phone yami unamanga. Vele imqondo wami sekugcwele ukuthi manje mangisuka la ngiyeThekwini. Yebo sewami la ngiyeThekwini. Ayithanda lesibangisa ngishisa naso la mphethe ayi 1+1 ngisuke ngibonwe umfana obhema kaJames yabo lo ngiphuma ehlile lo mfethu ekseni shinofana ugunda utshani mekunda utshani umshini ulanda kamakhelwane kwanokuthi ngihlala ke ngisho bese ngakazi siqonda lesinye sesibona ayela ngqonda ekseni ngizowuthatha angixoxela ukuthi hey my bro waye manje uphumula sekuthiwa yena ungixoxela ngoPeter ukuthi hey bafo Peter unjani Peter hayibo awazi ukuthi ukwenzani zawo bamkidnap for 3 days ngazi usuku lesi4 wakwazi ukweqa kanjani wabaleka bafika bezomfuna ebusuku khona la ladlale ngoba bezomfuna nje ukhona ukuthi ulele umbozwe ngengubo yakusho laba bagcina bengambonanga umuntu kwakuthiwa sekufanele yilokhu nale imoto ezombisa esibhedlela usuka kwakhe endlini aye emotweni wayephethwe ngengubo baphinda ukhiphela buvile khithi lokuthi uzobanjwa izandla inyawo cha fanele nje abulangene ngubeni kubanjwe ingubo yayibona lento bethi anyiswe ngayo ingubo ayofakwa emotweni zangu lokusuke njani yitsezo leza zazilifuna bathathe ngokushumile ngibona ukuthi yofana ngise ngibonile nami ngixoxa inkonto engixoxa yona uzobatshela phela abantu ukuthi hayi mina sengibonile usuhlalaka siyabona uhlala kasibani kodwa uNkulunkulu sengidabula nayo ke lengane ngihlala kuyona into ezokwenzeka kuyona wena uyazi vele ukuthi hayi uyahamba ngiyahamba mina manje ngiyahamba mina bafo ngiyahamba uma sengibona wena nje ngihambe ngitayela ngisegeyini sengicabangela nje lengane bese oyiphanikayo yabo lengishiya la ukuthi kodwa uNkulunkulu wangu phela mabefela abantu ngabayibuza kathi uhlupho mashaka ngiyayibona into wazibuza umuntu embi kodwa ngiyakusenani phela bezosikhutheni naye uyidlile imali yami uyidlile imali yami phela naye mfethu ukusabanga nje akaphuphe uyidlile imali yami naye phela anginami ngixoxayo la ngithiwa ndoda okwaziyo lokhu ke kwakubona uzoshaya ukuthi uke wakubona yena bafo labantu bese ababekhala ngayo singibambile imali abayispenda endoda ungaqali la angeke ungaseqela indaba angeke ngizomfana selisa ukuthi labantu bakhiphe imali eningi ukufuna ukuthola mina ngithola mfethu bakhiphe inqwaba imali esibangithola thini basikuthi bahluleka ukuthola kunjani so manje into athi banyanyisa kakhulu ke naleyo nto le ukuthi bayikhiphe imali still angitholakali yebo lento mfethu bayabathengela isibhemu labantu bahluleka ukuthola kwayini ngathi nesijwayela nje mfethu yayibona kwani ngqongqoza ngenduku nje kwani ngoba befikile bafumeza ukubuza kwenzakalani feedback ukuthi ngiyamthola manje imsoni bafika mnandi bafika mnandi kona bazomthatha bambe nayo singasinqalaze yena wesijwayela mina imali ezinayidla neyibhema lenza samfuna nomuntu bo wayidaswala bathatha bashabe bathatha yazona kunzima kuba usilawana madoda kunzima konsena kunzima phela mina sengikhathele mina lempilo maphuzu kodwa ngisengikhathele mhlambe ikhona isinkinga mhlawumbe uma ngizamukwana sidingisa impilo yami mhlawumbe khona usize ngasizakala ngalo bafundi phela ngikhathele bafundi ngikhathele nje manje ngikhathele kwangempela kuba kunzima ukuyeka uyayishiya ke lentwana le manje bafo mshini esinawana nginabo prime ngiyabuya uyabona isebusuku mina ngisafika ekhaya ngingayi usisi wami uhola 350 uhola 350 ne ufuna imali encane uyabona into phethe lefika senzise ngifuna kusasa kuseni isigibele samsesikweni uyabona into phethe utshela yena kumele sigibele sami bona manje sofuna imali ehlahlini uyabona kuda ngiyabuya hayi shwi yabo ngiyawuprime yona person oyitho usipha ukanye impesa bo itribune nayi inkinga naye zabe njalo nayo hayi fike endlini yakhe mnandi beza ufike ngeke ebusuku ngabona ngihlala bhema ndo angeke wathi ngibona endlini yakhe we kubi mashaba phethu ufunayo utela wena ufuna umbulalisa
Kali panothi hayi phambi phela uhambe ngicela uhambe phela ngoba abona mengwabonakala uphuma la ekhaya oyesi ngabonakala ngihamba nawe trauma phela hey manje ngiyacela nginayo ngithala phansi angike bongo plastic kwaye manje ibosa ayisebona ama drugs mase bona ama drugs ngathi siyaboza kodwa manje bafethu ibakufuna labantu yena awusenginabela ke manje abangagcwali abagcwalayo yabona abazi isikhotheni kufanele ngidela abagcwele abangagcwali abafuna ugado ubani kodwa nje kubeka ngami nje mashaba hamba nje la emlaza ngami nakho ngiyahamba bro amayi ngathi wenza ukubamba uzishintsha njani nalokuthi nafethu kusayeluzi ngika vele ngidande isinomngane manje ngiyezwa impela kuthiwa labantu hayi mfethu hayi sukunemina bakhathana balali and futhi sekisho ngisho ama record mayonto futhi manje mashaba phezulu zibi futhi uphuma phela hey pizza baba hey uandile uSimpile ubani hey ubani hayibo basa sibhedlela ubani bafa kokhonkoli zanje nenyawo were yini manje la kufunakala wena yayibona ubulu phezulu manje lo wena manje ucinga and my bro manje bakubamba phela abantu laba phezulu yabo asongibulala engayisho nespa lapha mina sipange ngifela into ngahlangana mina utshitsha ngane yabona ngikana sokwenzela ukuyihlangulana manje mina uyihlangula kumuntu orongo futhi kuyafana kunekona kuyafana uyabona wayibona uqobo labo sengizingazama ukuyihlangula kwayifanele ngoba kusikubona ukuthi ifuna mina sikufune sakuvuye ifuna mina kodwa ngiyaza lapha webafo tshene sibenza ayo 1+1 ayike esibambe sengisakwazi mina sengisakho ukuhlala endlini yakhe manje indlela qinqa nje yabona we labantu laba bese ngazidlala yonke indawo ngihamba kuyona bese kunama camera nje angigadile nje uyabona nama camera angigadile kwamanje into esicefo nabafo imoto ngifuna ngazo so many different cars hayi mfethu and the worst part ama Uber so manje mina mangibona iUber nje ufune njani lezi ngibaleka nje ngamuke incane hayi uyayibona into emnandi ukuthi abakazi yabo yethando abanayo isombe sami image yami abanayo into sengazi besicefa ukuthi makhona someone emotweni yabo uzawuna uyayibona inkinga ngaba lapho kodwa manje angayithathi lo risk le lesibhalalela mfethu yeThekwini yabona kahlahla ngiyeThekwini ngiphusha steam yabo ngiyosho ngibona beThekwini nakhona mfethu yabo manje uyazi mawuphusha pose ngabe ngiphethe sibhalo yabo icala kwawe family lesi my progress umuntu awubamba sineze sisonika isibhalo mfethu amplazana ibungu zakhona mfethu ngasikhathi 2S yabona into sengisigcina nawo ushaya ibar 2 wenza asiphileleke ngiyibona Manje ngathi ngitholile ukuthi inkinga yaso yini yona mfethu ubona labo baqwela abantu uthi atantesha isibamle lo pastor wakhipha lo yami ihema lo mfethu yabona kodwa ayitobala vele ihema mfethu manje mdehleze khona ebhami lezi bizangenelayo mina idevelop sami singena lo mfethu phela ungazi ufike leza uvula kwathi vele wahlaya sawumangada ngesifuna malini angisacanga ukuthi ngaze 2.5 mshana mina 3000 ngomsakhuluma indawo ngami awuletha lesakho awuletha wena awushapa ni 2000 manje ngiyacanga ukuthi ngithume lo usihamba uthenga ngeke ngithume uzihamba uthenga lo abetshela ukuthi hayi lo muntu lapha endlini yami ngizwisana manje isikole sami me siyawuthi clip bye ngihamba mina Bruce Lee uyayibona lo ndawo lapha hawo abongenele lapha sengisenani senefone ikhethi yabo ukuthi sebusuku la mfethu ukona imeshini ngile khona lapha engangathi ngajumpile yona sengayibona mhlawumbe sengayistop sami sa tweet clip mhlawumbe sa tweet clip ne Rocky ne Siki iwumba hambe ke lapha ekhaya yabo ekhaya ngathi ngifika nje ekhaya ngingqoze ngibingelela isistera ngizophopoza ngaqala umncane ngizophopoza ngiyodwa imali nginayo wabamba izibhalo ngane yami usaphila phela nje uhambe la mina wazi ngane yami la uhambe la lonto ni na u50 angazi uzogibela niphi ngalo mali leyo kodwa nje lokuphele la emlazi usikhotheni ngidala ukholele manje phela nawo labantu basukubhelala bebefika nasekhaya hayibo bafo manje isicefe yona le kamera bonke abantu abangitshelayo egcineni bangishela le kamera bazokubulala hayibo wele kamera bazokubulala lo level indringile khona lami bazokubulala
bazokubulala kodwa uNkulunkulu wami awukwazi ngayifaka enkingeni wethu wena okay la makhona sekhaya ubaqwela la la makhona sekhaya kunama remote kuthiwa iqashisa ngaphandle yabo lona abahlali imoto yabo khona i-toilet center yalo ubonile ama-room sicapha ibhekene senisikhona ama-toilets yabo i-toilet seat ngala ishawa leli shower ibagcine bengayifaka ngishawa so is like storeroom kodwa asinampahla ngaphakathi yabo vele kulude kuyona yabo lonto kene kuyona la ngihlala khona selikhandlela ngoba ngathi wena umshana sekhaya ngithi ngilikhandlela yonke into nje kuphela ngithi ngala abuya ahlala khona la kamnandi yabo lonto ngayibhebela sengithi angeke ngize ngilale ngoze ngisekuseni tek sokuqala nje vele iyokwaziwa nguwe sekini hayi ngabe msithi yokuqala ngqa my bro yaziwa yimina ngibhekise la eThekwini hayi hlale la eThekwini ngidle imali phela yabo ngidayisa nefone iphele imali la qale ngiphanteke manje ngiphande hey face give me inhlanhla bad shisibeza kuthiwa ngathi lo muntu lo sisinokusola sokuthi ngala useThekwini yabo zifike na la eThekwini zishanga kinga manje yasitestapeni abangazi sure anyway abazoyihamba iyaphonto lapha emehlezi benosinawana obahamba nayo yayibona into ozoshuza hayi now yayibona into enjalo into esicaphe manje uhamba nesinawana akona ukudlala fanele abheke fanele so manje wena basakhokha namanje basakhokha labantu sizongathi ngifana eThekwini kunendawo behlala kuzona uyabo ngakizwa mase ngimshiya khona lokushini naye bekunethothana labantu abashayeka yabo nto akizwa besisona la eThekwini ngithi ngicabanga ukuthi mangihlala lapho one of these places isibani uyazazi lezi zindawo lezi yabo so if labantu futhi sebeyazi ukuthi ngila eThekwini angakwazi ukubathatha abalise one of these places and bazongithola kalula angabe ngisahlala kusona yabo ayinampila ngenze njalo yakwazi phela 2-3 weeks kanje mfethu ngizingadlula kwenye indawo behlala kwenye ayibosha mshayisa lapha yimi zibi manje seyibu phela ngamapola uthula ngapha ngasafuna mashaba wara hayibo awufuna mina buyisa bazishapa abasho ngathi bafuna umashaba empani manje so mashaba anye nje one girl one so anye babonye wachaza uqhukayo wara angabona impela ngichaza mina no wena futhi uyayisa indlela bachaza imashima bro abantu bachaza mina no yabo and futhi siyabona izimotweni khona umuntu abahamba nawe yabo ngizongibisa imali ngisa naha abantu bafethu tami sokhulelo mfethu ukhulelo umuntu odehlala naye la eThekwini yena umuntu wazi zonke indawo zami akuzwa mina umuntu wazi yonke into ngamangila eThekwini ngikephi ngingatholakala lapha yabo shizomenze kube behamba naye and manje sangempela maphuma sibuza ukuthi abantu bangathi besuke lokushini bengakwazi bathi bezokuthiwa useMaritzburg yabona vele kunakuhlala eMaritzburg mama befika eMaritzburg baye ngqo kulezi ndawo kuhlala kuzona bazi ngani batshena ubani sikulo umuntu abahamba naye wazi uyayibona uma my bro ngitshela ukuthi futhi yonke indawo engifika kuyona bengihlala kuyona izimanje ngibose ngizwe indaba le sengizongiyobhena lapho ngiyobhena zonke my bro sonke futhi hayibo hey my bro make bakuthola awusona mhlaba ke bani ngiyabonga uNkulunkulu ngisehlaba yabo ngibuza ukuthi okay mangihamba ke la eThekwini ngiyaphike manje phela mina kulele la eThekwini mina base aphela umhlaba manje angikazi ngithi exactly baba angikazi kimi ngiyoko koStenga ngiyakobani nabo kumhlaba wami mina mfethu ayazi my prove self imithi hayi futhi self abangibulala hayi mfethu ungisho kwami lokho wakungisiza kancane ngoba nje impela mfethu yabo ngoba nje sicala ngoFebruary leni maze bangibamba ngoJune kodwa ngithe ngisport esisodwa angishitshe le sport iphanda kusona nje ngiphanda kusona sengitshenile nje usayo kuyokwenzakala kuphi nama ngihamba endleleni yabo ngiyabheka umehlomane kodwa nje kwazi kunalokuthi hayi ngathi mina ngislimayo bafo mina manginecala kwena bafo ngisho kuthiwa icala la 30 rand mina ngizokubalekela ngale ukuthi mfethu uzungibiza wena uzongichawula uthi hayi mina hayi awesiqala siyeke nje nje ngoba ngikupho umunye ngoba nje exact ngoba nje iyangicasweni ukuthi
uma ngibona bafo ngisho ngibona uhamba nentombi yakanye meko qonda namehlo ngijika semtsambi bonene kanje ngijike bukhoma manje yabona umuntu ngicela ukubasela uthando phezulu so yena usekho lapho manje siyakubasela ukuthi qala umuntu omuthi yini ukubalekela lapha sebengithi cha awuthi bakuzongikhawula wena so ayina lapha kanengqondo ukuthi ayi fuseki manje phetha hayi ngisebenzele ngibabalekela nje phezulu bayoze bakhoswe mina nganisho elimini bazobe ngikhawule nganisho elimini mempru ezithi zona ngeke sikuthola ukuphumula singakutholi hey isho ngaphela 5 years mempru yabo babesho kanje ukuthi bazama phela ngaphela 5 years asisi babefe beshiye lo mlayezo umyalezo wesebengitshela wona mina sebengibambile ukuthi afana besisho ukuthi my bro isho kungaphela 15 years ngeke sikuthola ukuphumula singakutholi wena yayibona ukuthi hayi nangempela hayi ngiphilele la imphanti nami ngiphanthela kamnandi aziyabuya zalezi ayi one day kuyisonto mfethu akuyisonto mfethu hayi wena la sonto liyane wona uma bafu ukufa akutsheni elokufa litsheni bafu ayifiksho into enjeyani selokufa litsheni okwalapha uthi yini esingihlalisile akazi yayibona lona mfethu okay ngiphatha ngokukhagada yeah isonto vele liyabheda bokhakade ngithi siyanazi noko mfethu ayingakuzame la semali koqaqa ekseni halo koqaqa mfethu ngibuye futhi emini ngizame kuze ihlala imali ngo-40 rand yabo mhlawumbe ikhathi sekuyikhazinda soko 2-3 kanje awu selishonile ngino-40 rand ebhayithini nje no emashaba yazini baba sigoqa namhlanje vele sithatha i-hour manje isidla amaningi esakeni uma ngitshela bafuna ukuthi hayi mnganami ayona yinde kakhulu bantu plus futhi ungithole kahle ngila ngizoyinaba khona nje yonke ngoba futhi ayibafuyisa khona yisayi okay bafo sigcine sidakalisha igama lakho awusho amagama akho ngempela bafuze uma ubuya for part 2 kwazi ukuthi ukhulume ngoba hayi uyena uthi Londizwe Ndlovu awulondizwe Ndlovu awukatsheni madoda ubuya benyathi madoda awubathi uyasanga ngizobuluka kanti ngivela phela kamashaba futhi sokuthola ngendlela nakho lokho lo lela mashaba mfethu hayi yonke ngasitho lela mashaba ngishise ngisayingane ngimkhulu ngomzimba yabo mangifunda imuntu ngithiwa ngifana noThomas Mashaba ingane Kenneth yabo lonto so lathula la ukuthi hayi uThomas Mashaba Thomas nani khala liyaluma ubhema ngalona hayi ngiyazenzakalele Ndlondle no Papa ekhanda kamenza indaba ulalelo umuntu umemeza ngathi yakhala liluthi igula lajama lichithekile awulina bakashishiliza ngedidi walimaholo nabakamphuthu bomvu lo okhuluma uprofessor ngingwamkhize ndaba phansi kwaNongoma esigodini sapho ngomthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi mangabe uyaqala kuba ingcenye yombukelo wethu le oyethamele how I ended up in dress sokuhlelo noma okuyingosi engaphansi kwesitebe MPTV 1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamezweni bezosilandisa kabanzi ngempilo yabo beseyidakamezweni mangabe uyaqala uba ingcenye ecindezela subscribe button ucindezele nebell ujoin nemembership uze sokwazi ukuthi silekelele nala singakwazi ukuthi silekelele khona yendoda sengiyayibona ke lento oyishoyo uma uphuza amanzi uyahisha yini angazi bafu isikhulo sini lesi angisazi ngoba phela impilo nje lena mfethu futhi ngabe nje mangisha manje bese ngwaphuza ngize nginabe hayi wena kulami khona ukwashaya wagcina nini usho ekhazini mfethu honestly speaking nje mfethu ngwagcina izolo ngicela lemvula awukade yikho futhi kuphambana hayi ngempela izimbu yethu hayi uyathuka ngempela hayi wona mfethu umuntu odle treatment ye-TB yona bafo yabo hayi amaphilisi ngiyamazi ngiyawaphuza kumngani wawo too much yabo futhi into emnandi ngami ungathuswa ukuthi ngizokutshela manje indaba yama-treatment ami sengiqedile kahle ngoba i-6 months so ngoba u-6 months nje mfethu ngoLesihlanu bengikhiphe ikhwehlela ezilanda i-results la namhlanje athini isida sengiqedile usephela u6 months wami nge-treatment yabo or else maybe mhlambe khona basakubona okuncane kuzoheda abe kuzodinga mhlambe ngedwa nomlo 2 weeks or lo manje lo nyanga kodwa nje kahle sengiqedile danko wena futhi ngidla kahle bafu hayi ngayijina into eyi-1 ukuthi ngihamba ekhaya ngaguli angikwazi ukuthi ekhaya sengigula sengiphathe ngamashiti nanani mfethu usubanjwe ngengubo engathi usubanjwe yilezi hayi bo habe bafuza ngangisebhuthini wathiwa siyakini futhi khona sesoqhubeka usasa